با تفصیلات خبر گزارش مهمی تاجیکستان و جهان در هفته آخر زمستان 2018 من شالوی خوجه شما را آشنا میکنم. امروز 26 فوریه است و سرخط موضوعی که در 15 دقیقه دیگر به آنها رو میاریم. در ولایت اختیپای قزاقستان یک اتوبوس با مهاجران چپه شد. تفتیشات میگوید راننده از عهده اداره مسافربر نبرآمده است. در арафаи такмили аввалин гардиши сетабақа дар Душанбе мақомоти Тоҷикистон ба бунёди эстакадаи дуввум шурӯъ карданд. ин роҳ аз ҳамин рӯз баста мешавад барои нақлиётҳое ки мусофиркашанд махсус роҳ ҷудо карда шудааст. онҳо гирдугардон мераванд. ва пайки баҳорӣ бо рӯйдани аввалин гулҳои сиягӯш кӯдакон ба чидани он аз салу теппаҳо шурӯъ карданд. харидорони сиягӯш то ҳанӯз зиёданд. در ولایت اختیپای قزاقستان باز یک اتوبوس دیگر با مهاجران چپه شد. این حادثه شام 25 فوریه در نویه خرامتاوسک به وقوع پیوست که در نتیجه آن دست کم 5 مهاجر ازبک جراحت برداشتند. طبق تفتیشات پیشکی راننده از عهده اداره مسافربر نبرآمده اتوبوس از راه بیرون آمده چپه شده است. مجروحان به شفاخانه محلی انتقال یافتند. تخمینا یک ساعت پیش به شفاخانه ما 5 زخمی انتقال داده شد که هنگام سر زدن سوختار در اتوبوس شاهراه سمر شیمکن جراحت برداشتند. این آسیب دیدگان سوختگی درجه اول را دارند که زیاد جدی نیست. آنها اساساً دود گاز را نفس کشیدند. 3 نفرشان قزاقستانی و 2 نفر دیگر شهروندان ازبکستان می باشند. هنوز یک ماه پیشتر دقیق‌تر 18 январ در همین منطقه اتوبوس با 52 مهاجر ازبک آتش گرفته بود. سالانه تا 2 میلیون ساکن ازبکستان به روسیه مثل توجیکان برای کار و زندگی میروند. بیکاری و کمبود درآمد در وطن آنها را وادار میکند در شهر و مناطق مختلف روسیه در بخش ساختمان، تجارت و خدمات دیگر فعالیت کنند. در پایتخت توجیکستان به همین زودی ها بنیاد دومین روی ستابقه شروع می گردد. انتظار می رود که نخستین چنین راه در مرکز پایتخت بعد همگی چند ماه دیگر به استفاده داده شود. طی سالهای اخیر جاده های دوشنبه سرماشین است و مسئولین شهرداری هدف از بنیاد این طرح را بهتر نمودن شرایط رفت آمد و تامین بخطری نقلیات و راهگذران معنی داد می کنند. سختموانی یتیم در همین باره می گوید. در اینجا حرکت ماشین ها را متوقف کردند زیرا در این گوشه دوشنبه راه 3 طبقه بنیاد میکنند. عین راهی که در محله موسوم به 82 ساختند. این راه از همین روز بسته می شود برای نقلیات‌هایی که مسافرکشند مخصوص راه جدا کرده شده است. آنها گردگردان می روند. همچنین این برای بهبودی خلق پیشنهاد کرده شده. این راه 3 طبقه مدتی 2 سال ساختمانش دوام دارد. حالا ما در بالای چهارسوی 3 طبقه مفصول به محله 82 قرار داریم که قرار است در چند ماه آینده به استفاده داده شود و در پس من دیوارهای چهارراهه نزد قریه بالا را میبینید که اونجا دیوار برداشته شده و در نظر است چون یک چهارسوی 3 طبقه ساخته شود. بنیاد راه‌های 3 طبقه با هدف آسان و زودتر کردن حرکت در پایتخت 1 میلیون نفره تاجیکستان است که سال تا سال ماشین و تنبشوی زیادتر می شود. راهی بسته رسیدن به مرکز دوشنبه را مشکل می کند. هیچ گپ نیست، اصلا که پیاده می‌بینید هیچ گپ نیست. خب اومده رفتن با همسر مشکلی میشه، لیکن اگر راه ساز شود ما خرسندیم. همین راه ناز میشد با گشتنمون ساز میشه. برای بنیاد راهی 3 طبقه یکی از مجسمه های معروف تاجیکستان را به دیگر جا می‌کشانند. ابو علی ابن سینای بزرگ را به دیگر جا میبرند. بحث زیادی بود که ممکن است مجسمه سینا وقتی برکندن آسیب بیند، ولی معماران میگویند که هیچ صدمه به آن نمیرسد. ساختمان نخستین راه 3 طبقه در تاجیکستان در محله موسوم به 82 تقریبا انجام یافته است. این راه را راهسازان چینی 2 سال ساختند. باید منفر شود و تمام. برای هر دو راه تقریبا 40 میلیون دلار خرج می شود و آن را بانک اروپایی تجدید و رشد اختصاص داده است. سختموانی یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه.
дар охири ҳафтаи гузашта намояндагони ҳукумати Тоҷикистону Узбекистон бори дигар сари мизи гуфтугӯ нишастанд. ҳайати ҷонибҳоро нахуст вазирони ҳарду кишвар Қоҳир Расулзода ва Абдулло Орипов раҳбарӣ карданд. ду тараф ҳамчунин бастаи созишномаву қарордодҳоеро баррасӣ карданд, ки эҳтимол меравад дар ҷараёни сафари Шавкат Мирзиёев, раиси ҷумҳурии Узбекистон ба Тоҷикистон имзо шаванд. Ман аз ҳамкорам Абдулло Ашуров, ки ин мавзӯъро пайгирӣ дошт, ҷузъиёти нишастро пурсидам. روزی 24 فеврал дар вилояти Фарғона музокироти ҳайатҳои ҳукумати ду кишвар Узбекистону Тоҷикистон ба анҷом расид ва масъалаи асосие ки дар ин ҷаласа баррасӣ мешуд ин тақсимот ва аломатгузории марзи байни Тоҷикистону Узбекистон буд, чун аз 1300 километр марзи байни ду ҷумҳурӣ ҳанӯз ҳам 6 километри он муайян ба аломатгузорӣ нашудааст ва вазорати умури хориҷаи Узбекистон пас аз анҷоми ин ҷаласа иттилоъ дод ки ҷонибҳо дар тақсим ва аломатгузории марз ба созишҳои хеле чашмрасе ноил шуданд. дар идома ман аз Абдулло мепурсам, ки яке аз масоили мушкил дар музокирот сарнавишти нирӯгоҳи Фарҳод аст. ин обанбор дар солҳои 50 дар қаламрави Тоҷикистон сохта шудааст, вале онро мутахассисони Узбекистон мудирият мекунанд. воқеан ҳам яке аз масъалаҳои баҳсноки байни ду кишвар ин нерӯгоҳи Фарҳод аст, ки обанбори он дар қаламрави Тоҷикистон бунёд шудааст ва яке аз масъалаҳои баҳснок миёни ду кишвар аст. аммо танҳо масъалаи марз ин ягона масъалае нест, ки дар сафари қарибулвуқӯи раисҷумҳурии Узбекистон ба Тоҷикистон бояд ҳал шавад. аз ҷумла ҷонибҳо ният доранд, ки дар масъалаи фурӯши гази табиӣ ба Тоҷикистон, дар масъалаи поён бурдани боҷи убурумурури қаторҳо аз тариқи Узбекистон як созишҳои чашмрасе ҳосил шавад. аз ҷумла як масъалаи дигаре, ки қарор аст дар ҷараёни сафари раисҷумҳурии Узбекистон дар Тоҷикистон то андозае ҳал шавад, ин масъалаи виза аст, чун Тоҷикистону Узбекистон байни ҳам низоми виза доранд ва бисёриҳо умедворанд, ки пас аз сафари раисҷумҳурии Узбекистон ба Тоҷикистон масъалаи виза то ҳадде ҳал хоҳад шуд. таҳаввулоти музокирот, омодагиҳо ба сафари Шавкат Мирзиёев ба Душанбе ва боз даҳҳо матолиби дигар дар бораи гарм шудани ҳамкориҳо миёни ду кишварро метавонед дар сомонаи мо cw.ozodi.org дарёфт кунед. дар интихобот ширкат кунед ва ё дар бистаратон марди ҳамҷинсгароеро меёбед. ҳамин аст паёми як видеои тарғиботии сербинанда дар Русия, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ чарх мезанад. дар умум дар кишвар аз ҳар роҳ ба мардум фишор меоранд, то дар интихоботи раёсати ҷумҳурии моҳи оянда ширкат кунанд. дар интихоботи раёсати ҷумҳурии Русия рӯзи 18 март, ки бовар меравад бо пирӯзии навбатии Владимир Путин меанҷомад, 8 нафар ба ҳайси номзади интихоботӣ сабти ном шуданд. тоири сафар мавзӯъро идома медиҳад. Призывной возраст подняли до 60. Кто поднял? миллионҳо нафар ин тарғиботи барангезандаи нафрат ба қаятҳои ҷинсиро дар шабакаҳои иҷтимоӣ тамошо карданд. ҳадаф ташвиқи ширкат дар интихоботи Русия аст. як мард рай намедиҳад ва худро дар ҷаҳони дигар меёбад. Так, это что еще за хрен? Я вообще-то гей на передержке. Кто? Ну ты чего? Сегодня по закону любая семья должна брать гея на передержку, тех, которых партнер оставил. Ну, неделя осталась. Если он никого не найдет себе в пару, тогда тебе придется с ним быть. Закон есть закон. яке аз ҳунарпешаҳо Светлана Галка дар фейсбук навишт, рекламаи тарғиботиро афроди ҳирфаӣ сабт карданд ва онро хандаовар номид. барои ҳамин возеҳ нест видео ташаббуси кист. аммо Олег Кашин, таҳлилгари мухолифи давлат, дар он дасти ҳукуматро мебинад. ҳукумат ин видеоро фармоиш додааст. фикр намекунам, ки ягон нафари гузашта дар интихоботи думаи давлатӣ мардум кам ширкат карданд. зимни дарс ба шогирдонаш мегӯяд, ки бояд аз устодон ибрат бигиранду коргузорони бонкҳо аз мудиронашон нома гирифтанд, ки бояд ширкати раъйдиҳӣ ҳам ҳаст ва ҳам сабаби он, ки чаро касе рай надод. аммо мухолиф он баргузор кард. худаш аз ҳаққи ширкат дар интихобот маҳрум шуда вебсайташро ҳам бастанд. блоги маро барои
ҳайни замон талошҳо барои даъвати мардум ба интихобот идома дорад, аз ҷумла бо дастгирӣ мекунанд. шумо барномаи хабари радиои озодиро тамошо доред. дар Тоҷикистон дастурамали таҳияи ин дастурамал ҷилавгирӣ аз фарҳанги бегонаи либоспӯшӣ гуфта шудааст. масъулони аллакай гули сиягӯш ки аз наздик шудани гармӣ мужда мерасонад рӯ задааст. гули сиягӯш дар домонакӯҳҳои ҳисор паём аз он ки зимистони имсол чандон сарду тӯлонӣ набуд, бо он ки кӯдакони водии ҳисор бо чидани гулҳои сиягӯш ба мардудрасро медиҳанд, ҳамчунин як манбаи даромад барои чанд рӯзи нуктаҳои қаторкӯҳҳои ҳисор аст. рӯзи ин кӯдакон аз ин роҳи тӯлонӣ ва чидани гул чандон кори саҳлу осон ҳам нест кунанд ва дар ниҳоят он ҳар як гули ҷамъовардаро бо коғаз осеб набинад. онҳое ки синашон бузургтар аст мегӯянд бо дидани нав барномаи имрӯзро анҷом медиҳем. моро шумо метавонед дар сомонаи 3 ва озодӣ видео ютуб ҷустуҷӯ кунед. саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ барои шумо